имрӯз дар байни занҳои тоҷик ботекс ва миҷгонҳои сунӣ ба қавле мӯд шудааст. онҳо ба бонувони ғарбӣ тақлидкунон пули калон сарф карда бо сӯзандориҳои махсус лабонашонро ғафз мекунанд, шакли чашму абрӯвонашонро тағйир медиҳанд. татуаж ва ботекс кардани зани мусулмон магар ин гуноҳ нест? ба номи худованде ки беандоза меҳрубон ва ниҳоят бораҳм аст оғоз мекунад. ҳар сурате ки инсонро худованд офаридааст, бояд дар ӯ сурати офаридаи худованд бояд инсон розӣ бошад, чунки аллоҳ субҳанаҳу ва таоло дар қуръони азимушан мефармояд ки лақад халақна ал-инсона фи аҳсани тақвим, яъне инсонро худованд дар накӯтарин сурат офаридааст. ғафз кардани худи лабҳо ки ботекс мегӯянд, аз нигоҳи тиббӣ ҳам худи олимо ҳам худи ҳамун донишмандо ҳам ба ин андеша аст ки ба инсон зарар дорад. аслан вақте ки мо чуқуртар ба ин масоил назар андозем, ин аслан одати маймунҳо ҳаст ки маймунҳо ҳамун аъзои махсуси худро ғафз мекунанд барои ҷалб кардани наринаи худ. хонумҳое ҳастанд ки танҳо ба хотири зеботар шудани фигураашон пистонҳои худро бо роҳи ҷарроҳӣ калон мекунанд. дини ислом ба ин тоифаи занҳо чӣ назар дорад? қаблан ҳам ишора кардем ки дини мубини ислом дар масоили ороишӣ ё ки зебоофарӣ аз ҷарроҳии пластикӣ мегӯянд имрӯз ба истилоҳ ки истифода мекунанд. агар онҳо зарурат дошта бошанд ва ба ин чиз ниёз дошта бошанд ва табиб ба ин салоҳият бинад ки ҳамин чиз барои шумо зарур аст, бояд ки аз он истифода кунанд. мутаассифона имрӯз бисёр мешавад ки ҳатто баъзе модаро ҳатто барои шир додани тифлҳои худ саркашӣ мекунанд ба хотири он ки фигурашон ба қавли байрон мешавад. ҳоло он ки ва худи ҳамон шир барои фарзанд ниҳоят фоидаи зиёде дорад ки аз бисёри касалиҳо ҳатто тифлҳо пешгирӣ мекунад ва ба худи саломатии модар ҳам фоидаи калон дорад. мегӯянд ки агар зан нохунҳояшро ранг молад, яъне лак кунад, баъди ҳамхӯбагӣ бо шавҳар 100 бор обозӣ кунад ҳам аз ҷанобат пок намешавад. пештар ҳам дар мо ин чиз вуҷуд дошт, масалан хина ё ин ки хина мебасанд дар дастҳо ва дар почаҳо мебасанд, ин аз нигоҳи шаръӣ мушкилоте надорад. аммо дар масъалаи лак кардан бошад, байни уламо ихтилофи назар вуҷуд дорад. ҳатто баъзе уламо андешашон ҳамин аст ки вақте ки лак мемолад, яъне бо шустушӯ ҳам ҳатто пок намешавад. агар хина бошад ё хина агар бибандад дар даст ё почаш, ягон зиён ва зараре надорад ва бар ибодати ҳам ягон нуқсоне пайдо намешавад. баъзе духтарҳо ба ҷои якто гӯшҳояшонро сурох кардан сетогӣ сурох мекунанд, нигин мечаспонанд ё чанд ҳалқаро рӯбарӯ мегузаронанд. магар ин амал ҳам гуноҳ нест? албатта барои зан шариат ороиш, яъне асбобҳои ороишро иҷоза додааст. зеварҳои ороишро аз қабили гӯшвор ё ин ки нат, яъне ки дар патои бинӣ мекарданд, ё ин ки дар дастҳо чала ё ки зангула, ино албатта аз нигоҳи шаръӣ иҷозат аст. фақат бояд ки ҳад дошта бошад, андоза дошта бошад. дар урфи мардуми мо албатта чунин маъмул аст ки ҳар як инсон дар гӯши худ як дона гӯшвор ё ин ки чала ё ин ки гарданбанд мекунад. зиёда аз ин дар урфи мо қобили қабул нест. кадом намуди ороишотро занҳои мусулмон метавонанд истифода баранд ва аз чиҳо бояд худдорӣ намоянд? дар замонҳои пешам буд, яъне машотаҳо буданд ки занҳоро ороиш медоданд ва инчунин яке аз вазифаҳои зан ҳам ҳамин аст ки нисбати шавҳари худ бояд худро ороиш диҳад. чала, гӯшвор ё ки дастмона, инҳо метавонад ки истифода кунад ва шариат барои ин ягон монеае эҷод накардааст. занҳое ҳастанд ки сатр мепӯшанду чашму абрӯвонашонро мисли қаҳрамонҳои филми жадди бо 100 тобиш рангу бор карда ба қавле лухтаки зинда шуда рӯзи дароз дар шаҳру бозор ҳазлу шӯхӣ карда мегарданд. чашми одамизод дарё аст гуфтанд ва хоҳ нохоҳ чашми садҳо марди номаҳрам ба ин гуна занҳо афтида оби даҳанашон меравад. нигоҳи ислом ба сатрпӯшии ин тоифа занҳо чӣ гуна аст? ҳиҷоб ё ин ки сатр он тарзе бошад ки ҷаззоб набошад ва муҷассам набошад, ниҳоят танг набошад. чӣ хеле ки гузаштаҳои мо модарони мо либосҳои шинав ва либосҳои бисёр фарох доштанд ки ҳатто дар ҳолати ҳомилагӣ кас эҳсос намекард, яъне бо як либосҳои бисёр фароғат васеъ. ва нафарои ки дар кӯчаҳо бозорҳо ҳазлу шӯхӣ мекунанд, на фақат духтарҳо, ҳатто мардҳо ҳам бояд ки худдорӣ кунанд. яъне ҳар як инсон вазифадор нест ки тамоми ҷоро тамошо карда биравад. бояд ки худашро контрол кунад, пеши худашро назар кунад ва он нафарое ки ба ин кор даст мезананд ё анҷом мекунанд,
این هدفشون حتی پوشیدن سطر هم نیست، بلکه این یک نمودی مسخره کردن یا که بیابرد. چون که دین مومن اسلام تاکید میکند که همه وقت خصوصا زن بسیار یک نزاکت خاصه باید برای خود داشته باشد و هنگامی که با سطر بر میکند باید اندیشه و رفتاری و همه گفتارش باید که از به نظام درآید و فرقیت داشته باشد تا اینکه مردم بتوانند ببینند و از اون یک پنده عبرت بگیرند. مردمی را نیز واخوردن ممکن است که با چشمانشان سرما میمالند یا قلم سیاه میکشند، برایشان اوپا میمالند، خوش میچینند. دین اسلام مگر با اسمای و سرما کردن مردم اجازه داده است؟ سرما مالیدن یا که سرما کشیدن دو شرط دارد، دو علت دارد. یکی شاید به خاطر زیبایی و دیگری به خاطر بینایی چشم. چون که خود سرماهایی که پیش استفاده میکردن در زمانهای پیش برای روشن کردن چشم بود. اگر رفت برای روشن کردن چشم سرما بیمارند یگان زیان و ضرری ندارد. اما در عرف مردم ما این چیز بسیار نازک است، بسیار چیز حساس است. وقتی که مرد اگر در کوچه و سر روی خود سرما بیمارد براید، این در نظر مردم دیگرگون و اندیشه های مردم دیگرگون میشه. از همین لحاظ میتوانند که اگر رفت و همین ضرورت داشته باشد شب میتوانند از اون استفاده کنند. شب نیست که در چشمان خود سرما کشیده در بازارها سیرگشت کنند. و زیبایی اصلا آرایش یا زیبایی تنها از نگاه شرعی خاصه به زنان است و مردم میتونن که با لباسهای شینمی که برای خود دارن از اونها استفاده کنند، نه خود را به زنها مانند نکنند. چون که مردی که خود را به زن مانند میگه یا زنی خود را به مرد مانند میگه از نگاه شرعی موردی مذمت یا نفرت قرار گرفته است. میگویند که حضرت محمد هم در زمان خود خوش میچیندند. البته این چیزها اساس ندارد، چون که پیغمبر صلی الله علیه و سلم الگوی یعنی پیشوا بودند و همه گفته‌های پیغمبر علیه السلام و رفتارشون برای امت قابل پیروی است. مرد مسلمان حق دارد که در گوشش حلقه طلا زند. بیشتر هم اشاره کردیم، یعنی حلقه کردن یا گردن برآویختن این خاصه زنان است و به مردها شریعت این دستور را نداده است. میگویند که آویختن آرایشات طلایی برای مردان مسلمان گناه ولی نقرگین ثواب است. این گپ حقیقت دارد؟ اگر ها پس چرا خداوند طلا نه محض نقره را به مردم زیبنده دانسته است؟ بعضی مسائلی هست که اینها توقیفی میگن، یعنی سیر اسرار آنها برای شخص هرچند که حتی علم هم پیش رفته باشد بعضی اسرارهای دینی را علما اثبات کردن قدرت نداره علم بشری. و آرایش طلایی خاصه زنان است و پیغمبر علیه السلام به این دستور داده است و مردها باشن میتوانند از آرایشات نقره‌گین برای خود استفاده کنند. انسان اگر از ضرورت یعنی با سبب مریضی به جراحی رو آورده یگان عضو مثلا گرده یا گیلش رو عوض نماید گناهکار میشه؟ خداوند دنیا را برای انسانیت آفریده است. چنانچه شیخ سعدی رحمت الله علیه میفرماید که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کف آری به غفلت نخوری. همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که فرمان نبری. یعنی تمام نعمت‌هایی که در دنیا هستند الله سبحانه و تعالی برای انسانیت آفریده است و انسان‌ها به خاطر عبادت خود شریعت برای توبت کردن معنی می‌کند. و خصوصا علم طب امروزه که بسیار با یک سرعت کیهانی پیشرفته ایستاده است، وقتی که انسان به این چیز ضرورت دارد میتواند دل خود را یا جگر خود را یا گرده خود را توبت کند به هر راهی که نباشه. امروز طایفه مردها و زنهایی هستند که برای به دست آوردن پول کلان حتی راضی‌اند که گرده خود را به یگان دردمند یا که نیازمندی که با پول کلان خریداری میکنند بخشند. اینها چی؟ از نگاه دین مبین اسلام البته وجود انسان یعنی خود انسان آن امانت الهی است و انسان حق فروختن اعضای خود را ندارد، اما خطر مرگ برای خودش تهدید نکرده. اگر در این صورت میتواند که یک گرده خود را به یک نفر که یک قسمت جگری خود را هدیه کرده میتواند، اما فروختن یگان اعضای انسان نه گرده‌اش نه دیلش حتی موی یا شیر انسان فروختنش از نگاه شریعت ممنوع است. تماشاگران عزیز، این بود همه آن سؤال و درخواست‌هایی که شما به سامانه اداره اویلا طول هفته فرستاده بودید و دوملا جلال‌الدین خاموشی با یکایک سوال‌های شما جواب گفتند. تنسیت و خانه آباد باشید. برنامه ما باز در محبت هستند.